o te whatalo whai le mai maunga no tātu nu le nei fō tātu whelai, whai unga le nei ba yaso, ai alo maia, se whapokonga whale nei o le tātu pokalame masani. O tā pena le hawhio anga wa yala, e whamanatu le se lautau sanga tālu ona, a matalia le ta alonga lakapi, i to tono le hawhio anga. Na whamau ni mai le tūlanga le Preston o kalapu le whionga walu tū mau, le na ia sau noa ai, o le aso sa nei o le whatino i se sau ninga, i le malamalo le ka le sia whaputonga Kerisiano sa mo i le whionga la boba yala, e te tala nai ia le sa pokalame ta ua. O le sauninga ma le alo whaiva anto le whionga i whamanatu le se lauto sanga le lagapi, o se awa no la to e do manatu ai i alo matama whanau o le whionga, lea na tūlanga matike, lo la tu tua, i le ngato le lakapia le whionga, e whapea le lakapia Samoa. To tele nisi o ala matama whanau longo ama sofa ilonga, lea sa fofoa mai i tu tongo le whionga o payala. Tele nisi o tamu whainga na amata mepe o na i nisi o sa inga tupe ma nisi o whaalawi loa, te yane whai unga le bayaso le nei, le la wha moi whaatino ai, lea sauninga. Ta ua fo il Prestene, o le amalanga mai nisi o alamatama whanau a le whionga sa tautua le ta alonga lakapi, ua lalampapa au ia tunong mau, e asiasim au wai i le pokalame taua. E silia le lima se la wafe ta la le tau o le kongarati u whamatua tu nei e le malo, i le company telefoni e le Vodafone, la tute tape nei na ele tūlanga o interneti, Profesor ta inga tele vave whaatan kolosi whaona po nei, i le vai te bitonu o le atali malo elo tātu tunu i le whono malo tau pulenga, le whai mai e sa mo le masina o ke topa le tau sang nei. O le whai unga whanoina le kāpeneta ono le tūlanga mo o mia o le tūlanga, le lei le whaatinonga o le interneti, le ai se poloka, le ai fo se motusia, ai ia sawa ma tele vave le tūlanga le interneti, le mana o mia tele i le temi o le tali ngā malo. O tu ina tu fo i le fautuanga i le mtanga luenga o so ta inga le mtanga luenga le malo ina ia ta pena i ma tu ina tu nisio o au nanga nisio company o la to fatino ina le nea o nanga fatau interneti ina ia tali mai le temi ono tutupu mai ni fa fita uli pe motu si ai fo i le o nanga ale company o tu ina tu ia i le kon karate la to te fatino ina le temi tono le fono le malo to pulenga leo lo valo ia e to tele mai se o whaolulunga le tanto malo o le so ta inga tau interneti fa pele tulanga le tese tasi nei o vaenga o nanga la pitusili o na mo mia tele sawa le whaonga ina le tanto tunu ai mai se o tulanga he pe o na ili tali ngā malo whanu tele o le o alo atu yailo tatu o tunu o te lia le whamsunanga mawalunga ila na whionga pula i Amperosa Roma le tāru sanga le sunga le whawhenga inga ia Cleito Filau. Mo se awa noe tu ila mai se isa ili se isi ana loia e tu la i moia. O le neima tā o pua lo tu la i ele sunga le iantaua le sa Korea. Mo le sunga le whawhenga inga. O le sunga le whawhenga inga o lo o molia i molianga. O lo na tala whamalosi leo se lenia le ka le sia. A toi malona whaongaina whamalosi. Le vaiaso le neina to fonga ina ile nei mata upu mata lia ia le whaamsnonga mawalunga le tāru sanga. Le watu ina atu ile vaiaso e tasi ina ia sa ile se silo ia tu la i moria. O nisi o le e ka le sia mai le whioanga sava ia taina la to momoli le mata upu luma le whaamsnonga. Matua ia ile whaifi au i lona tala whaamalosi o tupe le ka le sia. E ona molianga o lo molia ile sunga whaifi au. Pita iane o lo ia te ena ia molianga uma e whaasanga ia te ia. E tau lua niso leo whainga luenga le tine mu. Na awina atu le mao ta tele whale mai mta o tua mo tonga fitinga. O ila ua ia na whaamaunia mai e le whionga le komisina o le tine mu le whionga tanubasa. Lea na tu ina atu mo tonga fitinga i le tūlanga a fia. Au iai le whaatinonga ngā luenga le tineia leo le malaia po le afi. Lea na whaatama ia le kampania le Strickland Brothers. Leo lo ipe senga. O le matanga o le vaiaso na se mawai na tunei na tu lai mai le nei whaalave lave. Lea na a fia o mai le kampani le malaia e mafua mai i se la pisi na susungu ina. Lea na amata mai le afi i tua ane o le whale o lo o whaatina le o nanga le kampani. Na toi te aitua le tasi. Te iane o le isi o lo o iaipe tonga fitinga. Le maunta tele whale mai mato tua mo sa ilinga tonga fitinga. Sinia ma le 10% le afianga o la ua tino i le tūlanga e pe o le ile vela sia ma le asa le afi
a o whaatino le ngā ruenga o le fesoso ne atu le tautinea o le malaya na fiai lea company. Ua sainia se maririenga o whaipa angai le company kesi o le Tio Gas whapea le apia i Yacht Club e ngā lulue whaatasi ai e fesoso ni tamu whainga masa ili ngā tupe a le apia i Yacht Club i tamu whainga ina iati na e tupulanga ma whanau lalvaoa a le atono o i ta alonga o le tu unga wa a whaila. O le taia o leina, sai ni ai lea maririenga, e peo na matavia ai le se fulu goma sina po le tasi tau sanga, leo atu inatu ai le tau our company kesi, e fesoso ani ai tamu whainga uma, masa ilinga tupe, mo le atina ina le whaamoe mua nai whanau. Na muli mawina le taia au nei le whaatumulio nai whanau, o le ila tau o lo o fina finau, ma o onga ile lea fo i talonga, tu unga wa a whaila. Sau no le fianga sau no mali i o ia o le Polisiler company kesi o se fianga la to fo ia o nanga o le famatu ina atu leo fe sosoni e ngā lulue whaipa angai a wata lengi a tupulanga la lo bawo lo whaia e alo tātou atono. Tō lunga tātou pokalame o mea na tutopu i samo nei a wala o whaafunganga tātou whenua i le nāwa yaso matu i le tuolo tō se fuma sa mātou wala se fuma ya manuia.